Kakiang nang ba Government College to ko wada rimdu ka college Hajain the Hills yo ko wada sedang house nem khat khandin rupau nyau we kat ni gani ka college da dawa ba wo chna pen miet kam ju le wo pen he ya ka he wo manus nem ki khna na kalen ye khun ki wo lai pure ha gani ka college hajrong ini dimensin was ngau khiau MLE ka jawai wailat miki shalla ni da lai li pai li seliu ya gani ka college he wa kamon wo pen he we wo pen miet ya ka hadin we yo ikular na chief minister ka jalla wo tholan wo pen man ye ini i ang not i bajam hai ni lai seli de lang ka principal ka college ka LM darnai ki saheb na ka PWD ki wasikai wa kiwi wailat miki da lai pai ya ka kantin i thau wo chna quarter ka auditorium ki classroom library wa kiwi ki benta gani ka thau yong gani ka college hadin ini wailat hawa kalam chak ba tho khubor da ongu i wa khamat do yo o kamu MLA wa ya ki pai ba kri lum jaintia to i do thau pure ki khna khamtam hei porele admission hei wa how new bana with a deb hei por one chief minister sa jawai de yo o pen sngau ye ni we ne liang yong o da kular wo pen he ya ka college ni da khana ka principal de lang wa ki wasikai wa duna baha ki classroom kamju bada si ka auditorium em kam wo pen he ya ka kantin wa ki quarter yong ki wasikai wa ki kiwi kamte da pangkhre ya ka plan hei wa da antat wo lut le phau klur hawa hanen khnang yo yi upha cha ka sarkar wo le ko ye em kam yo man toy ki khna hei to bo ki additional classroom da em kam bon baha hei wa da em kam duna ya ar phau tali ki classroom Nadok gini kisgi guda dep le lenger di jo wan bat jan melumala la jan la dapat pi ke surrounding yang ko college la jan melumala jan yo pi jingkela tangki ka go khmat do go ne liang yong nga kam MLA ne nawaro kinong chong chnong yang lom jan tia ko jo yo manus nem to ka jing do class yong gi khna wa to wa kham tam ha por admission te ka ni to go na de yo to jing e go na snem chi snem te ne te daw ha gini ki banai go dep le ha jing wan yong chief minister em burom yong i cheni te de yo raise ya ni ka issue te neliang yong o de eu ka assurance ko nei benta ka extension yong ki additional classroom then ne gas ngi nga da wan haden ka jing discuss wan neliang yong chief minister bat kam jo le deputy chief minister yong ka than yong i mas nya bhalang dhar te da wan ne da ya ha ka jing em lang na do executive engineer yong ka PWD building ka principal yong ko kyang nang ba government college rangkat kinong hikai ku di em lang te da ya pa i le da abi le neliang yong ki ka jing em kam go khmat do te hadin ngene ga jing meeting go chwa like inspection da khana ki to ko khmat hi to ka additional classroom nei benta ki mo ki department go fair go man chutom ha kam man katte he jo ipor le da yoi wa to ka tai ka auditorium yong ka college ko da jo panem kam ka por ban to dukat ya college han rei wat ki government function le lenger panem kam hi ka tai man go ka te ka condition go da mot ko man yo hoi di u panem kam te nei te daw ka ti le to ko khmat bha na lor nei te da pan snyau gi le to ko jing kwa gi yong ki ne ban taw pon he ya ka kantin ne bha mo na ko bon ko lai he ni sung kat ki no hi kai ko wa boy bon gi pli jing bon kam go yo pun khre le ne song te ka bam ga di ko byang na yung te to ko por em ya ka kantin ko rap byang ko rap he thau go yo accommodate kat kam ko jing em ya ki khna school te ka te le ko khmat da bo gi kam jo le ya ki quarter staff ki yong ki staff ki wa ki no hi kai he ni ki wa bot em kam yoi kam ka yai por te kite to ki wa khmat na lor kite le em gi bodang bon hi gi tang han rei chimi to ne to ko main focus chwa kam man ki yong i to nei penta ka infrastructure development te kite to ki gi ni ko da lali pa le rangkat ye i thau ko da lali pa ye te khmat kam jo ya ka auditorium ka canteen kam te ter te pa i ne bha ko to ka jing e gi yong i to da bu gi i ya ka budget ko mulu mala hawa hanen ko boy hawa hanen ya te dang ya klamu engineer to ha pangkhre estimate ko le phau krur hawa hanen wat kat te la daw pa i chong ha ga government kat kam ka jing mo availability of fund te na ka liang yong i upun khre kam le phau krur hawa hanen kita ka estimate te khnang wa ne bin taw yo push ta yo sanction at the earliest ha kat wa ye la usman khnang wa ka man ko jing kerkhu ya ki khna ku wan pore po ni ka college yong i vậy là ông additional classroom do một em cam chi bồn ba một cả đăng bồn nang miệt ne bha de yoi to ki mo ki khna mo yo ki dang bon henry tang da bo ya ka hadin wa dia klam college ki no wa principal ki no hi kai le dong ki at least ya minimum ar phau camera classroom te một ông bay minimum ar phau to em kam te mulu mala kat kam kat tel dang phau work out di boy dang yu pun bon ta kam ông ai pin ne no stang kat tel depend ka availability of fund le de yo fund hi rap bon nang pun bon hi ki te class na da du na ta sang tho ki lai ko kam te